ebafu. So ngoba unobuyoninco obungaka ubuhlakani omngaka bokuyontshontshwa wazi ama-alamu wazi ama-CCTV wazi yonke nje into ufundephi ukufundephi futhi lento ngabe khona iziqo nazo ngabe uhambe ibanga elinjani ngemfundo? Kahle angeke ngithi nje bese ukuphiwa ngoba anginayo mhlambe i-education edlula kwi-secondary school or university or in no. Kusho nje ngafunda e-primary nje ngazo zonke ingane ngathi secondary school and secondary school ngishintshe kabili. Ngifunde u5 and 5 6 7 u8 u9 10 ngawufunda kwesinye isikole. And then from lapho after u-matric angikaze ngize ngiqhubeke mhlambe ngiye ku-university kobani kodwa ke benginako ukushaya ama-short course mhlambe say ngifuna i-certificate mhlambe for example music production certificate mhlambe bazosho uhlobo lwe-certificate engisifunayo mhlambe mase kuyadepend ukuthi ngishaya inyanga ezingaki kuzoba mhlambe se-IT kanjalo kodwa ayikho nje enye education edlula leyo nanokuthi ke okuningi ulwazi oluningi ngilidonsete kubaba. Ubaba ube yiphoyisa kodwa esayidini into kade ye-enjoya futhi ukuyenza izinto ezihlangene nama-electronics yabo. So ngasho ukuthi ulwazi oluningi ngilidonse kuyena yabo. And then kwase sekuedeka ke nolwami ke nalani ke kuthiwa ke into uma uyithanda ikwena ngaphakathi wenza konke ekuthenini ube nolwazi oludingekayo loyo nto yabo. So ngasho ukuthi mina okuningi ngidonsa lapho kusho ukuthi ke mase sekuhamba sekufika egangeni nani sekuwela futhi la kade ngisho khona ukuthi into uma uyithanda uyaresearcha ngayo nami kanjalo futhi. And then niyafundisana futhi namasela yabo. Masela. Niyafundisana nesikhathi sene nihlala ngaso nifundisana ukuthi awusho mfethu ukwenza kanjani ukuthi hayi akucobelela lo ngolwazi hayi kwenziwa kanje. And then okuningi okuhlangene nezinto zama-electronics imoto nani sekubuye kuye nangokushesha kwakhe ikhanda yabo ngoba khona enye into thothi uzofundiswa utshele kodwa mase sekumele uyenze wena ikuchithe yabo. Kodwa ke if unekhanda elilula nawe kuba lula konke and ukuthi angazi sibona ngendlela ezingafani yabo ngoba ngike ngibuka omunye umuntu mebuka into enginokuyenza mina engeke ngisho ngingayenza ngicimezile ubone yena ngathi yamjulukisa lento ngisho usamchazela yona ubone umthwesa inkinga nje yabo into omchazela yona ikude naye yini ngobani akukho kuyena ngaphakathi ngeke kuze uyenze into ngoba ubone mina ngiyenza nawe uzubona hayi uzoyenza into kumele ibe kuwena ngaphakathi. First nje ube nothando lokuyenza. Uma unothando lokuyenza kuzoba lula konke. Ungakwenza ukuthi ubone bani ekwenza hayi khohlwa ke lapha. Awusixoxele ngokuthi angithi wena ubufika emzini womuntu uzontshontsha kodwa ugcina usukujika lokho usufika uzontshontsha i-alarm system ama-CCTV. Yeah. Ufika kanjani kulowo mkhuba manje ukuthi manje angisafuni manje intshontshe impahla sengintshontshe i-system yonke? Angithi kahle la lento yama-alarm system ifana nani ngikulinganisela angike njengamafoni khona i-Samsung khona i-Nokia u-LG Hisense kanjalo kusho nawo kama-alarm system nawo kunama-brand akhona and njengoba kwama-brand ahlukahlukene kusho nendlela eyisebenza ngayo akufani futhi. Khona enye advanced kunenye khona enye eyenza okunye okungenziwa yilenye yabo. Kahle into nekanje ukuhlezi kuzoba khona i-competition hlezi kuzoba khona ofuna ukuthi u-best yena yabo. So njengoba kukanjalo nama-price futhi abakanjalo yabo ukuthi okay uma kuyile nhlobo ikanje i-price yayo
iba kanje yabo. So kuhambe kwahamba ngigcine ngibona into mhlambe engizoyithatha, mhlambe ngiyalinganisa ngizongena mhlambe ngithatha i-TV kulowo muzi. Ngithatha i-TV imali yakhona mhlambe angeke ngithi 2000. Ngiyawuthola lo 2000 isikhashana uphelile. Bese ngiyaqhathanisa uthi okay. Ngithi ngiyabheka kunama alarm system nje iphelele ikit yakhona yonke eyako 11,000 8,000. Why ngingafiki lana bese ngifike ngithathe into ekanje ngithole imali enkulu plus futhi ku-convenient ukuyiphatha yabo. Fana ne-TV, i-TV isazongisebenzisa yabo, yize ngeke ngize ngiyithwale ngiyiqiqi kodwa nje izongisebenzisa i-TV kunento engingayifaka nje esikhwameni phela thothi yimina nje owazi ukuthi la ngiphethe into ekanje hawu finish. And then nokwazi ukuyiqaqa uyi-discount ngoba that's the main part. Usangafika khona ufike uthi uyayiqaqa uqaqa ubulala. Uyaphuma nawe uyahamba uyodayisa uyafika la uyayi-check-a umuntu omdayisela uyayibheka awu sekufana nokuthi kahle ayikho into oyenzile ngoba phela usuke lapha usaseyona yodwa uthembe yona. Mase usufika useyayi-check-a lo muntu hayi usebona i-fault wena obungayiboni. So kubalekile ukuthi uyazi into osuyoyenza, wazi mawenza i-disconnection la kuzokwenzeka kanje. Into nento before uyenza wazi okay la ngiphetha kanje ukuthi ngikhipha kanje ngoba uyabulala ungayitshela ukuthi uyabulala wena. Nalani usangashisa futhi uqaqa wena ungayitshela ukuthi uyabulala uthi uya-disconnecta ngendlela usangashisa ngoba kune-battery la. I-battery esuke ikhona u-12 volts. 12 volts i-battery ekhona ukudumisa imoto leyo. Kahle kahle iyi-backup yona. Kunani kune-power supply i-adapter esi-adapter yokunciphisa umlilo uxhume kugesi yabo. Kune-trip switch la. Trip switch yani uma kuphela ugesi same time ikhipha i-battery yabo. So yonke leyo nto kumele ube nendlela oyikhipha ngayo yabo. Ubusangayilokhuza usangayibulala ungayitsheli ukuthi uyayibulala nje ubuyishisa. Ngoba manje angithi la kwenzekani njengoba kukhona i-trip switch. Yenzani i-trip switch? Yenza ukuthi uma kuphela ugesi yona automatically i-switcha on i-battery yabo. So awucabangeke lento wena uzoyintshontsha ne uma ukhipha ilokhuza i-AC adapter le kugesi. Umshini awazi lo ukuthi ne hayi umkhizi uzoyintshontsha lento yabo. Umshini awazi yabo. Umshini wazi ukuthi disconnecteka la ugesi kusho ugesi uhambile. Izokwenzani lona? Uzokhipha ilokhuza i-battery i-on i-battery. So yabo kulezi zinto zo-3 ukuthi kumele ube nolwazi ikona kuphi ukudisconnecta qala yabo. Wa disconnecta i-trip switch kuqala wayikhipha ngoba phela nayo kahle kahle kuyinto ongayifanisa nani nayo ne-charge yabo. Mhlawumbe i-charge ye-phone kodwa sekuba slightly bigger yabo. Uma ufike wakhipha yona kuqala i-trip switch already usubulele yabo. So kuyafana uthula okhiphayo la wenza ukhipha lana sekuwumdlalo usubulele. Ngoba usukhipha i-trip switch already the time ukhipha i-trip switch kwenzekani kuthumele kumlilo we-battery, umlilo oqhamuka kugesi konke kuyaphi kuyalapha. And lento ayishunqi ukuthi ikhombisa ishaya ngento encane nje ezoyiqhumela phansi ungezwa ngisho ukuzwa. Phela wena uyoba nenkinga usuthi uyoxhuma uyahlanganisa dolo lo. So kumele wazi okay kumele wenze kanjani yabo. Yini oyikhipha kuqala. Lolo lwazi libalekile yabo. Mina bengifika khipha i-battery kuqala ngiyibeke eceleni sengiyazi okay kusele lokhu kwagesi uqede ngibuyele ngizokhiphani i-AC adapter kusale i-trip switch yodwa ngikhipha i-trip switch. And then from lapho ke sekusele i-DVR sengidila nayo ke
khiphe intambo inini, so intambo ngelezi ezisuke zirala ziye emakhamereni khoda ekona konke lokho nalani. Enye into awuhambi uphethe iladi lana, amakhamera ayifakwa phela la ukuthi wena ukwazi ukuyithatha, isuke ilapha nakhona. Kumele ube nendlela futhi ukuthi uzokwenza kanjani ufike kuleya khamera, ukuthi lento iwumsebenzi ingabonakali inganakekeli ukuthi iwumsebenzi. Yabo ngoba usangazi uyagwetelwa uyokhipha lapha hey shwiphu, wabo lapho usufica ulele mhlawumbe uyaphuka semthamo yabo. Yabo uthi into athi uzoyenza usayenza kunaloko usuyifake enkingeni enkulu kunaloko yabo. Kahle kahle nebese konke angazi lento ngayibeka ngayiphi indlela ukuze uyibone from le eyami view yabo. But isense iyayenza kakhulu ngendlela eyichaza ngayo nolwazi olunzulu osunalo. Shuthi mawungasixoxela khona namaphutha oqale wawenza isikhathi usaqala ukwantshontsha ngoba usunolwazi olungaka nje ukuthi akumele ngiqale ngapha, kumele ngiqale ngapha, kumele ngiqale ngapha. Yeah, akhona kahle kahle. At first ngangaba nolwazi isense isebenza kanjani, ngoba nayo isense ihambisana naye alarm system yabo. Isense yona ekuvimbayo ukuthi ungazi ufike nje la eqaqeni nani into ekude nawe le yabo. So nje ukhiye kumele uqale uunderstand ukuthi okay kunesense, kunento ekuthiwa isense, uunderstand umsebenzi wayo ukuthi isebenza kanjani yabo. Ngoba kuqala ngingakayazi nami, ngingakagxilike ekuthenini ngithatha wona ama-alarm system nani sathi nje sifuna ukuyothatha i-TV uma laptop nani usangena usathi unyonyoma legcekeni uze awukwenzeke la, hayi uyaphumuza uyabaleka uyagidina. Hayibo yini le yabantu ngale ngicine ngiyinothisa emsayi ngeke bangibona kanjani la noma khona ungibonile kwenzekeni yabo. Ngiyaxayeka hey lento sithi masihlangene samajita siyaxoxa. Hey bafethu yasinenkinga, sengishawe inkinga eyodwa almost emzini ewu3 ehlukene yabo. Ngeke kube yonke le bangibona ngisajomba ngeke yabo. Hayi omunye bengine show emzini weSulumane bengekho umuntu yabo, kodwa ngithe ngithi ngiyangena. Hayi ngihamba ngitheme ngisuka ngithatha itep ngithi awulashi i-alarm yabo. Emqondweni wami apha ukuthi hayi mhlambe khona usuke ngaphakathi endlini mhlambe upressa i-panic button yabo lonto angazi. Hayi kube khona yedwa wabafethu onolwazi ukuthi hayi kunamasensa, ushawe isensa wena, isensa isuki lapha isensa. Hayi yabona ufika uqalaze mawufika egcekeni uqala ubuke izinto nje mhlambe ezikudla utonga noma esedongeni yabo. Mawubona into ongayiqondi la esasigubha ukuthi zihlukene lezi zintakana uzochaza athi isigubha esinjani, ngoba usangakutshela ukuthi hayi into ewu-round ekanje wena uyafika ufica enye inhlobo esense eyi-square. Usuzoqala ubheke lento ewu-round kanti nansi lapha phambi kwakho yilento kuphela ihlukene i-shape yabo. So kubalulekile ukuthi okay wazi ukuthi okay njengoba ethe isensa kusho nawe usuyosebenzisa nawo umqondo ukuthi okay leya nto wena ubuzobona ulindele u-round ubone i-square, kodwa mawuthi uyabheka yona le square isendaweni le ewu-round yabo lonto. So obviously into eyodwa, kodwa ke ngeke ube neshow. Kuyaphi lapho test, ukutesta kwakho ubhuntshani yonke lento ozoyenza ngoba ameke walikhalisa alarm, ngeke umulinde likhale liqede bese uyaqhubeka hlangana nokuthi uyatesta wena yabo. So kahle kubalekile ukuthi ufike nje lapha usuyazazi ukuthi ulindeleni yabo, ulindele into ekanje uzoyithola endaweni ekanje yabo. So ngangithi before mhlawumbe isikhathi ngingene noma ngingene nginganyakazi ngime edongeni bese ngiyabuka ke ngiyaliskena ke igceke ngiyaliskena and then ngicine ngiyibamba lezi zinto ukuthi hayi ngeke le nto lapha yini leya ayingayibuki inentambe akuyona. Okay lo wengitshelile ukuthi ne yabo mawuyibonile leyo nto mhlambe mawuzoyibona la
kumele ubheke uyibuke ukuthi ibhekephi yabo meme ibhekele bheka ke ngaphesheya ke la ekuphela khona le kunodonga khona ngalena ubheke enye efana nayo ebhekene nayo ayisebenzi iyodwa kumele zibe u2 zibukane kanje ukuze uma udlula phakathi nazo so kahle lo ngichazela la into okay fana nani eyodwa uzoyibeka la uyibeke la zibukane kanje kahle kunento kona ongeke uzuyibone ngehlo yabo ilaser ehamba phakathi la esuka ngala iyongena la yabo kahle nje linganisela nje ngithi intambo okay njengoba kuyintambo kusho ukuthi ukuza kwakho wena uzongena phakathi la ukuthinta le ntambo lena iyasho yabo kodwa ke lokhu ku more advanced yabo wena ungayithatha uyibuke njengentambo njengoba nje kukhona emile la enye ngaphesheya kwenye wena ungayitshela ukuthi okay kumele uzuhambe uze uzothinta mhlambe leyo ntambo athi uchazelwa ngayo isense no uma kanjalo inext ndawo ekalelwe yona ukuthi okay njengoba ilale iqala ukuthi isense from endaweni engakanani kusangenzeka ukuthi ungazi ufike nje la uwona usathwayiza nje useza la ikushaya yabo ngoba kahle ngeke ize ibe straight kanje mhlawumbe izoma kanje ukusensa kwayo ukuthi nje for suka lapha uza la kule space nje what fika nje kule space lesi iyasho so kumele ukubheka ukuthwayiza kwakho ukuthi uthwayiza ubhekephi yabo hayi kwahamba slowly njalo ngile ngibona ngile ngifunda ngiyafunda ngamaphutha la ukuthi okay la kwenze ukuthi ngagcine ngiyibamba kwahamba ngathi hayi no khona ngizokwazi ngayo lento ayikho into edlula ukuthi ubuze kwaba phambili ngathi mina ngiyayithanda lokho kuzi-internet hawu ngiyayisesha manje ngiyabuka ngayo so hayi lapho sengichazeleka yonke into ngayo ukuthi isebenza kanjani yabo yile ngitshelwa khona ukuthi okay ukuthi kanje ukushona kwaye emaceleni iyakwazi ukusabalala yonke indawo kusangaba khona isensor la eyodwa kodwa thothi iskene yonke le ndawo yabo okay disadvantage leyo kumina ne kodwa uma ingaka ubude ifakwe la kusho ukuthi iqala from la ukusensa kusho ukuthi la ngaphansi ayenzi lutho ayisense ngolonto qala ngayinokho ukuthi okay kusho ukuthi lento uma ingaka uma ngikwaze mina ukuthi ngibe mfishane kunaloko ngihambe phansi ngesisu ukuthi ngiyadlula lapho la ngempela ngayizama ngelinye ilanga hamba phansi njengesosha uyathula uyathula ngadlula ngafika ngale ayinango u-accuse ongazi lutho usengibonile sengile akabonanga ngihambe phansi ngesisu uqhamuka yashiya lama emveni komsebenzi ongaka siyaphuma siyabaleka futhi manje sesiyofika kwenye indawo manje futhi yabo sengiyamtshela ukuthi ethu uyima ile kwahamba khona yathi yabo indaba yakhe njalo sengiyabuka njalo lesibanjwa khona le ijumpa khona njalo hey kukancane kuyiphutha lami esikuyiphutha la accuse so it's like shiya phansi laba accuse manje awuthi ngeke ngizenzele mina nangempela kahle ngiqala ngizenzela mina hayi amaphutha ayemancane manje ngingedwa akekho umuntu ekumele ngimgade ukuthi mina njengoba ngihambe ngesisu uzoqhamuka yena egijima mase ngiyenzile mina ngadlula sekuphelile ngiyazi okay ngihambile ngaphansi la akuphelile ngidlulile nasendlini sozikhona nasendlini kumele ngibe nendlela futhi yokufika eyasendlini ihlukile ayifani nale yasemnyango eyasendlini ngayithola ukuthi imile khoneni le nje ithe kanje awuyazi yona ile yasendlini ayidingele lokho ayidingile ukuthi ibukane nenye yabo meyiyodwa nje yona mezobekwa nje la ishanje yonke le ndawo
ukwazi ukuyikala ukuthi ishonele nokuvuleka kwa kusho nje into elapho and then ibe ne-disadvantage yani ikhaliswa nayo ikokoroshi nayo impukane nayo ikati so yabo la ukuthi i-challenge nakuyona yabo lonto so kwahamba kwakhona indlela abenza ngayo ukuthi yiphi le ndlela abenza ngayo igcine manje ingayilokhuzi dlula ikokoroshi igcine ingalenzi lutho ngoba ikokoroshi hayi lizohamba lapha lizohamba kuyona ngqo isense kodwa lingasalishayi lingasakhali kodwa lawa uma ubheka lawa asemumva amadala bangakakhuli nabo kusho nabo kwahamba bakhula yabo ngoba nami mengisola ngokuthi ayitambe bayenza ikwazi ukusensa igazi umuntu onegazi nini angazi until manje angazi ukuthi iyona yephi indlela ababenze ngayo kodwa kuhamba nayo le ngayinokha ngasho okay hayi le sengiyayazi sebenza kanje le isebenza kanje kuze ngifike kuyona kumele ngifike kanjani kusho ukuthi ukhiye awuthi ngike ngithi ngichipha ugesi ngaphandle mengifika angithi angazi chipha ugesi so sengiyoba nenhlanhla yani kuloyo muzi abantu abaqhekela kanjani khona abantu thothi baligcina ukulibuka ngalelanga lifakwa abacheck ukuthi mhlawumbe ibhetri sahamba ayithulela ngoba phela iyahamba ibhetri ifele yona ihleli lapho yabo angithi angazi mina ngisho ukuthi hayi ngiqedi ngibuyisa ugesi kanti nginamanga angithi khonani i-trip station nebhetri eyenzelweni yona lento engiyenzayo mina ukuthi okay kungenzeki ngendlela yami njengoba ngitrip ugesi nje sekuphelile nge-alarm nani cha ngiyawutrip ugesi iya-ona ngala mkhize akazi yena wazi kuphelile nge-alarm sengikhululekile zishe gcine ngiyibuza yini manje futhi ekhalisi i-alarm sengicishile yani kwahamba ngathola so kuba khona ibhetri eyenzelweni iyona lento engiyenzayo yabo and then khona futhi okunye engakakhulumi ngako ama-security phela melikhala hayi ukuthi likhalela ukuthi lixoshe wena liyakhala liyabika emuva iceba ikhona libiza ngeceba liyabika emuva njengoba likhala la liyareporta e-office lakubo yabo ukuthi naku likhala alarm endaweni kanje uyasuka e-office loyo ufona ushayela ama-security akuleyo area yabona ukuthi aniyo-check endaweni kanje njengoba nje ngilengibayo ukuthi hayibo meke wakhalela makupheli ngisho 5 minutes hey na ublusula kanjani hayi ngicine ngaso hayi lo usuke ukhona hlezi kuzoba khona imoto mhlambe eziwu-2 3 ezikuleyo area lapho nje eyipetrol lapho ngisho zingapetrol eyibhakile nje somewhere la ekuthenini uma kukhale i-alarm endaweni kanje yona iyatshela ukuthi yilapho umgaqukane nala kubona kune-screen abanazo usendelwa yonke into le-screen useyazi ukuthi uyaphi yabo so nalapho futhi okunye futhi okuyi-challenge lokho yabo kumele wazi okay kumele ikhale i-alarm ungakhululeki ulunwe wabuluka ngoba usangaba nenkinga thothi likhalile i-alarm uphuma ubaleke wena kulelo ceke uhamba emgaqweni kumele wazi-ke endaweni eningi emasheltini amaningi basikazi abantu abafana nje abangangathi yabo isekiti sangafika ukukhala i-alarm la liya-check hayi akukho muntu yabo mhlawumbe ungakabulali lutho mhlawumbe ushawe yisensa ngaphandle so liyacabanga nalo ukuthi hayi uthuyile uhaqa waphuma wabaleka usezothi a-petrol around leyo area leyo sothi uwe wedwa umfana ahlangana naye obvious naye unomqondo uyacabanga ukuthi nangu lohaqa uyena lo usezofuna ukuza kuwena indoda kanjani yini ubekwa yini la iyona into ezokuceba leyo ukuthi wena noma akuwena ukuthi ukhuluma kanjani uthini yabo so kwesinye isikhathi uyavuma uyakholwa uyakutshela hayi indoda abantu akufuneki umuntu la ini yabona hawu qhubeke nendlela yakho yabo lapho uyakudedela uhamba yena useyazi njona ngubasted wena lokhalisile yalabo yabo wena wazi angithi utshela ukuthi hayi umbhoqile
kanti hayi ukudedela useyazi but nje usencane isicefe nje usenqola manje vele ayikho into asayiphethe ephathekayo kanti kube kuthiwa uyafuna ukubamba ngakubamba futhi bekuthiwa nje uyafuna uzimisela ukubamba ngakubamba yabo kodwa ukuthi hayi ngoba hayi akakubambi wenza lutho hayi awusakudedela yabona nto umethu uyakubopha manje uzokubophelana yabona nto awenze lutho awuphethe lutho uyakudedela uhamba so kahle khona futhi nelinye elikhalayo sothi likhala libike indawo liyakhala nje undendende kodwa alibike indawo nalo mhlambe kwenziwa yini kwesinye isikhathi kuyakhokhwa phela yabo khokhela inkampani le ama security kuyarento njalo ngenyanga uyakhokha ukuthi kunomuntu oathendayo uma kukhala i-alarm yabo lokho uyakukhokhela lokho akekho umuntu ongamele ukugadana nomuzi wakho ungekho mahala uyakukhokhela lokho yabo khona omunye okabona hayi ku-useless hayi ngiyabakhokhela ngibakhokhela kuyafana yabo lonto mekukhala i-alarm liyaphuma libaleke isela yabo lonto uhamba nathi sathi nasithola khona elinye elibikayo khona elingabiki yabo nalani bayi competition bebodwa khona i-DT khona uBlue hayi nami sengizobheka-ke mengihamba la ngibona so la kule ground uBlue la yabo kusho ukuthi uma ngingangena mina emzini one sticker ngaphandle sokuthi u-ADT le ekhaya kusho ukuthi mase kuthiwa liyakhala i-alarm liyakhala ngendlela ukuthi mhlambe ngiphuma ngiyabaleka mhlambe ngithi ngiyaphuma ngiyajomba same time mhlambe ngihlangana nemoto mhlambe yakaBlue kuzokwenzekani waphela akubona abagadile lana yayinkampani yaza yakubuka ama security udlule ngoba phela i-competition yabo le iyona ndlela abazozi advertise ngayo bona yabo alinqeni security leli la kaBlue so siliyakubona uyajomba kudu yabo hey nawe uyathuka ama security bale kuyayiphula so mhlambe liyakuvitorize yabo lapho liyabuya ntambama sekhona onikazi bomuzi liyafika liyasho ukuthi hayi yabo la ngimbonile umuntu ogqekezele ekhaya yabo and futhi uphumele kumina futhi libe libakhombisa i-footage ukuthi kube kuthiwa nje inkampani yethu ebigadela bengimbambile lo muntu kodwa ngokuthi ke enye inkampani ngeke ngikhona ukuthi ngizopraya ngizongena into engahlangene nami ngoba phela lokho into ephakathi kwenu nenkampanini yama security yabo mina ngigade mina oqondene nami imizi erentela thina ukuthi siba gadele ngoba ngisangathi ngibhizi ngixake ngokweni lana inkampani ye-ADT yenigadelayo ayikho ngixakile mina ngiyinkampani yakaBlue nani so sikuyonakala ngale le kumele ngabe ngigade khona mina uyaphela umsebenzi lapho sekubuza ukuthi awuwena ngoba kwakuwena okuleyo area kanjani ungayi-attendanga i-alarm eyayikhala endaweni kanje sekuyatholakala ukuthi hayi wawubhizi u-attende wena komunye umuzi ongahlangene ngisho nawo ongakhokhelwa ngisho yinina yabo anikhokhe wawu-attende khona kubonakala ngala kanti kube wanaka ukuthi hayi la asikhokhelwa hayi la-ke lesikhokhela khona unake lapha babezosinda ngala so nawe unikazi womuzi wenza njani ngiyacabanga na ukuthi hayi ngeke shiya phansi lapha yabo shitsha umshofo ayifika ngisho ukufika imoto yakho la khala lami bukise ukuthi kaBlue kube la sikhokhela uBlue ngabe wabanjwa nodoti lo yabo hawu uyashintsha kanjalo so eziningi izinto nje ubhekana nazo as isela mawuyotshotsha hayi ziningi manje ugcina uzumaster phela wayo lento mawusu wazi nama dynamics i-advantage yakho ama disadvantages akho yonke leyo nto leyo usuyi-genius manje yakho ukweba mawusu understand i-competition yakho wena ingakulekelela kanjani usuprofessor ngisho njalo expect yini uyabona lapho hayi usuyi-expect yile ekuhamba khona ifike la bese sengikhona mina
sengikhona sekuyi-history. Okay, ugcine udibana nelinye security elathi lifuna ukusebenzisana nawe. Yeah. Wangasixoxela thina asebenzisana noma kwenzakalani, but wathi wena kwase kuyinto enkulu ukuthi uhlangane ne-security izofavor wena. Hey, la kusho ukuthi le security leli lase likhathazekile ngami, yabo, sengilihluphile ngokomphefumulo, yabo. Lifa ukuthi lo mfana lo ngiyambona njalo, lo mfana lo le ngimbone ngakhona, hey, ngiyokhalwa ntambama noma ngibone ebusuku, hayi ekseni kuyobe kukhala. Kodwa inkinga lo mfana ngife ngithi hayi bangadlali ngomfana, ngimbonile efika lo mfana, ngambona futhi sephuma la endaweni engaphethe lutho, kodwa angikaze ngibone umuntu omunye, uye ngimbonile. Ngabe ubani mewuyena wenza kanjani, yabo? Hey, kwala lithi liyangigebhela lese lingilandele kancane licuthe inini, hayi lutho wala maye before ngenze nje kahle kahle ngiprocess namaplan ami, ngiya double check, yabo. Hey, kwahamba la ngibamba ngelinye ilanga, kumele ngibamba, kodwa manje lingibamba kahle kahle ngiphethe, wabe ngenza nje ngokwesinye isikhathi sothi ngifike ngiyangena, ngiyathatha zonke into zami lezi ngiyithathayo, ngiqede ngiyayisusa lapho egcekeni kulowo muzi, mhlambe ngizobheka umuzi mhlambe 4 houses away from loyo, mhlambe umuzi onengadi ngaphandle nani, ngi-aim-a leyo mizi leyo, ngiyathatha la ngiyofihla lapha, yabo. Ukususe kuleli gceke leli kade kuyilona kade ngiganga kulona, ngihambe ngiyofihla kwelinye engadini ngaphandle, yabo. Hey, kusho ukuthi ungibona phi la eplaza, ungibona ngiphuma engadini sengifihlile, yabo. Hey, ngibona siyaphambana, uyangibuka lapho, uyadlula ushaya imoto, uyaphi lapha le ngiphuma khona, efika lapha nithe uyablack, uyaphuma uyachecka, yabo. Echecka, hey, nayi umthwalo wami la uyawufica, hey, ngithi ukubheka, hayi urish umthwalo lo, uyashe ngambamba lo bastard, hayi usethi uphuthuma mina-ke manje, hawu angisabona, sengiphelile nami endaweni kwapha, sengibona ukuthi uyajampa ngabanjwa, yabo. Hayi kuhambe ngithi ukumzulisela ngingayi kule section angakuyona, waphinde wangibamba, mengibamba futhi ungibamba, kodwa-ke la angakenzi lutho, yabo. Ngisayihambela nje, ngisayithwayizela, ngisahambe ngi-scout. Usuke ngibamba, mengibamba usuke eshe wendodozana, ngisondele-ke nafika athi hayi, yazi ukuzile umqondo. Ngithi awungani brazo? Athi hayi ndoda mina kodwa sengenzeni, athi hey, mali ukwenza leyo nto, ungenza isilima, wenza isilima, yabo. Lushaya athi awazi ngikhuluma ngani, bazazi ukuthi ngikhuluma ngani. Nayi into vele ngicasule ngani labo sikhotheni nini. Nayi into vele ngicasule ngani. Sa brazo ethi ungalingi ubuzo wenzeni. Akhumbula kubamba uma engadini lapha, ngipine athi wawuyofuna ngile ngade. Ngipina ngabona kukhona ophuma khona mina lo ngadi, nami ngathi awuthi ngiyobheka ukuthi ubefunani lapha. Ngafike ngabona lapho ukuthi ha kufihliwe la, kanti nami ngizothi ngisathi ngiyantshontsha, nami lo athi uthini kade wawufuna ukutshontsha into eseyitshotshiwe vele. Ngipina awungangeke ngiyeke la, athi hayi sungenza isilimo, uwe vele ofihlie lapha. Ngife ngithi hayi lutho brazo. Athi hayi lalela, sondela ngisondela. Athi mina bazeni ngaba ngangawe nami, ngaba nami uthothi, nami ngangayitshela ukuthi ngilayithile, uyabona njengayo ukuthi uthi ulayithile nje manje, ngadlula kule stage okusona nami. Ngithi mina brazo, athi ngadlula, and futhi hayi akungikhokhelanga ngalutho, kodwa ngaleso sikhathi nami ngisazibona ukuthi hayi ngi-out, kwakungikhokhela ngaleso sikhathi, yabo. And uyazi-ke kasibi nenhlanhla efanayo, khona abanye ekubakhokhela ngenye indlela, yabo. Khona abanye ekubakhokhela ngenye indlela, khona abanye abangekho exoxwayo,
khona abanye uyixoxa ubambele ensimbini lekubani bani entabeni akuhambanga amaplan akhe mase kuba khona abanye abayixoxayo behleli phansi yabo abaphumelele manje ke nawe uselapho nawe ekutheni udisade yakho wena 10 years later uyixoxa ulaphi uyixoxa behind bars uyixoxa mhlambe unonya olodwa kuwena yabo lonto usani ukuthanda ukudla lodwa ngithi nerazo athi ingayini nidla lodwa nambe kayithanda lento osuyoyifuna lapha ngibina indazi TV athi iTV shimali ngithi okay that's manje uthini athi hayi lalela wena ngiyabona ukuthi uyayazi into osuzoyenza yabo siyabuyazi ngibona ngani ngithi ngani razo athi ngokuhamba wedwa athi ube nihamba nibabi noma nibathathu ngaba nginilindi nokuthi nize ngabe nginijikisa nginibone yabo kodwa manje nje ukuyihambela wedwa kukancane kunzima ukuthi ngibhule ukuthi uyaphi uyowenzani ini wena into edala ukuthi ngize ngibamba ukuthi wena uyisela wena ukubona njalo mhlambe kabili kathathu esontweni and le ngokubona khona around leyo area sikhashana ngiyakhala into engigcine nginothisa ngayo to uwe uyisela ngithi mina erazo angilona isela mina athi hayi uyisela ngithi na ngisigebengu erazo hayi isela athi yini ke umehluko phakathi kwesigebengu nesela ngithi umehluko yazi muphi ube ngiyisela ngabe wangibamba first day ngabe wangibamba athi ya ngithi mina kodwa ngoba ngisigebengu ingako namanje ungakangibambi red handed usangigumba usangisesha ngoba mina ngisangayijika yonke lento emveni kwale nkulumo lethu ngithi angiyazi yonke lento okhuluma ngayo ngoba ngine advantage ngakumina ukwazi ungibambe athi hayi asikabe sisala lapho mina nawe siyazi ukuthi wena sigebengu ke wena ngithi okay hayi razi uthini ngathi athi hayi lalela nabethu ngiyathanda mina nabe ukuthi phela ngibe nemali inini asolutho la ikho le mali ungangibona ngidrive imoto nje asitholi lutho la ngibina ya uthi indrazo kwenzekeni athi hayi buka phela vele wena ngifake entweni yabona uzobona sisebenzisana kanjani ngifake kodwa entweni bethu nami bethu ngikhaveka hawu mfowethu ngibona okay uthini razi ufuna kwenzekeni athi hayi phela wena abani isigebenga ngithi wena umuntu ozosho ukuthi iyona iphi indlela ongangifaka ngayo yabo bese ngithi okay kahle kahle yabona razo kuhle kakhulu mekuthiwa ngihlangana nomuntu ofana nawe ngoba vele kahle kahle umuntu odala ukuthi into yami izidonse ngilengiyo nyoba ngisuke nginqena wena yabo kusho ukuthi kahle kahle uma sekuthiwa wena ufunga kumina kusho ukuthi kahle kahle kuyashesha ke manje izinto asisekho isidingo sokuthi ngile ngiyothatha ngiyofita laphayana konke ngokwenza nawe razi isibindi unaso athi isibindi hey wendoda ngikhuphekile mina hey sengikhuphekile asike isibindi ngithi hayi la phela ungayifanisi nami yabo kumele wazi wena ukubonakala nami kuyinkinga kuwena ngoba wena usangabonakala nami uhleka kuhle kumnandi kanti la engiphuma khona ngishiya footage mina yabo ngiyabonakala kwi-footage ukuthi mhlawumbe khona abangibonayo ngikhuluma nawe yabo ukuthi sekuyinkinga wena sekuyomela uchaze manje wena uthi yinto ukuyikhuluma nami and bayakwazi abantu ukubuka nje even bengezwe ukubuka i-body language phakathi kwabantu ababili belapha bekhuluma ukuthi ubudlelwano babo bubuka kanjani yabo so yonke lento kumele uyibheke manje narazi uthini ungakwazi wena ukuthi ungitransport athi hayi transport kungabonakala utransport uyaphi ngitshela ukuthi hayi ngiya ngaphakathi eThekwini yabo athi manje siyodayisa ngithi ne athi we hayi ukucabanga mangisemsebenzini ndoda
ukuyodayisa athi wena kahleke imali udayisa nje umuntu nje ebusuku wena ubathola lapha abantu ngithi hayi angidayisela abantu nginomuntu osuke ngilindile kanje athi ya ngibune nje usuke mengami kanje athi yaqhubeka uchaza hayi ngimchazele ukuthi hayi mina bese ngiphethe impahla kanje kanje ngithola imoto fike nemoto lapha kuyena lo muntu shiya impahla anginike imali yami yabo athi okay kathathe mina la kusho ukuthi ngingenaphi ngibina cha phela wena uma ngikhipha into ayisadonsi wena umuntu ozofike ungithathele leyo nto siyise lapho athi ngeke kona kungenzeka kwesinye isikhathi kungenzeki yabo ngoba phela kahle la kukhona umuntu oshaya ikhethini yabo uzofika nani nenombolo lezi ufuna utshotshile uyafaka emotweni kanti khona osilunguzayo yabo thina ngiboshiwe lapho umsebenzi uphelile ngoba kuyomele ngichaze ukuthi hawu esikhundleni sobe ngiyakubamba wena ngiyakushaya ngiyakubopha hayi mina ukubambisayo lokusindayo sofaka yabo uthi inkinga leyo ngibinaye harazo kahle wena uthi kumele kwenze kanjani ngoba phela mina ngina indlela yami yokutransport into zami yabo ngiyatransport into zami ngiyahamba ngiyodayisa wena ke senza njani lapho ngibona kanjani wena yabo ekutheni nawe phela uthole lokho uthi uyakuthanda nawe athi kunalo ungani escort mina yabo ukuthi angikwazanga ukuthi kube mina okuthathela impahla ngithi hayi okay hayi liyafika usuku lokuqala ngiqala ngila ukusebenzisana naye kuRazo uyangitshela ukuthi awuyazini sokwenza njani mina kuzoba khona indlela esizosayinela ngayo yabo ngoba phela kathi suke kungeyena kuphela imoto esuke igadile yabo lonto mhlambe ziba u3 mhlambe zaka Blue zibe u3 mhlambe uADT yabo lonto pheze kodwa ngeke kube inkampani eyodwa uma nemizi ilandelana kanje abakadelwe inkampani eyodwa yabo kukancane ukuthi nje wonke lo mgaqo imizi la igadwe inkampani eyodwa no kenzeka la hayi uBlue hayi uADT uMarshall ubani bahlukahlukene so kahle kuzomela kube khona indlela yena azongisignalela ngayo yabo ukuthi nayi yimina yabo from a distance yabo kusho ebusuku senza njani uma ngitotshisa yasho manje angizama ukuthi ngenze njani impahla ngiyifihle eduze ngalendlela ukuthi zibe nje seqeleni komgaqo yabo and then mina ekufihleni kwami khona ngeke kubonakala ukuthi kuyantshontshwa mina angibi khona mayilayisho yabo so ngizoyibeka lapha eceleni komgaqo and then ukusebusuku uzoqhamuka yabona ke lapho ngibalekela kwasani into eyithoshi yabo uma ngibone kuqala nje iseza le ngiyaphinyilika ngiyaphela nje endaweni uma mhlambe ngibona amasosha imoto engakaqhamuki ngiyaqasha kumele ngize ngibone okay yipi lo moto kuyikhona ngiphuma noma ngiyayilinda iyadlula yabo so yena ubenza njani kwakwesikhathi bengeke ngibaleke ngiqashe ukuthi ngicashela yena yabo uzokwenza njani yena uyapetrola ngithi uzohamba kancane yena wenza njani uthi uma eke wabona isithunzi somuntu from a distance cisha ama lights yabo mecisha ama lights uyeza kancane uyeza uphinde uyawakhanyisa sengiyazi mina ukuthi uyena ngithi angisagxili ekutheni ngiqashe ngiyisayinela impahla ukuthi okay nazi impahla la yabo ngiyasuka lapho ngiyahamba siyaphambana noma ngingaveli nje at all uzofika yena afika ayibona impahla la mefika naye body language akumele akhombise uyantshontsha yena body language wise mina akhombise ukuthini ngathi ubambe isela ubambe impahla ezifihliwe isela yabo lonto wenzelani umuntu obukayo yabo abamba la thatha faka le moto ayithi ufaka le motweni as if hlambuzisa eoffice kubona yabo lonto ziyohlala ziyolinda unikazi yabo lonto la ngempela wenza njalo and then mina sengiphinyilikile siyazi then sisuke phambi kwala kade eyifaka khona impahla emotweni uyangixosha the next corner uyangixosha futhi nakhona ngiyangena emotweni ngiyalala ngemuva
yabo angeni ngaphambili yena ngena ngemuva ngiyalala ushaya imoto yena ngimtshela vele ukuthi hayi siyaphi ngiyoze ngiphume mhlambe sesila ko Priya Center sengivela ke sengimdirector ukuthi hayi siyaphi lesifika lapho uyapaka kamnandi siyakhipha impahla uyasetha lemoto yopaka lapha uyangilinda ke ngoba nakhona sulokuqala ngifika naye ayi ibhala lami lathuka nalo ngifika emelithi yabusi ngiyacasha hayi boza ngiyasetshenzwa hey washo hayi boza wabona uyezwa ukuthi hayi manje uzongibopha manje ngimina hayi he's one of us I say who him ngibine I'd never how ngibina worry boza hayi mefika eyakakholwa naye kuphuma izinto ziphuma emotweni yama security Hili sina itrap ngibina hayi akuyona itrap boza lo uhamba nami yabona kanjani ngibina hayi I'll explain it to you mase sisodwa wena mlethatha eliqale libharaji ukuthatha izinto lithi hayi ngeke itrap le ngishaya ngetrap naye hayi avela nqaba hayi ngeke eyabuya ngikhweba nesecurity yabo yini manje ngibine iwena benze ngithi nokuba khona kwakho manje lo muntu uyasaba usabani ngibina usaba wena full uniform hamba ngemoto uthi uthi somshaya ngetrap itrap yali ngitaya kusezimehlo ukukhumula yabo lonto usaba nje the fact ukuthi ngihamba nesecurity yabo hayi angitolekela usuke iphumelela ubrazo qonda ngokule ndoda ufuke uyayibiza uyetshela ukuthi hayi lalela ndoda khulile kugcwala ubhavu yabo lo sijisa uniform lo imoto omsebenzi le ndoda ngihluphekile mina ngifuna imali mfethu yabo asishinda bomsebenzi mfethu le ndoda le ayitshela ukuthi sisuka nayo silo uyamazi mina ngiyamazi ngiyakutshela kuyikhona hayi likhululeka yabo ikhiphe leyo mali qede lapho ngiphume nginikele baba ukhasi wakhe nama prize ngangifeza ngimtshela yabo into engidayisa 1000 angisho kuyena 3000 5 yabo lo 5 kusamele futhi sikhathelane sobabini yabo bona istory uthi ufuna half yabo ile ngabona khona ingeke lo baba lo uzongiqumba phansi lo baba lo hayi uzongiqumba phansi ngithi okay hayi lo ama price ngiyawashintsha ke manje ngoba manje kusho la mengidayise mina yonke into bengiyiphethe ngiyidayise u5000 kuthi ngihlela no 2.5 u2.5 ngunika yena kani ngangaka yini kodwa phela ayeselesa amathuba ukuthi uboshwe mase sesayidini lapho ales kodwa if thiwa kwenzeka siyabanjwa kukhulu ukuboshwa yabo mekuthiwa cha siyabanjwa ngempela kubi kodwa ke la yena usizile kodwa even kunjalo I'm the brains behind yonke lento yabo yena all he does ukuhlala relax in akudlali ungena egcekeni lomuntu yabo ungazi ukuthi bakhona abekho ubani okubonayo ayidlali leyo nto idinga isibindi idinga you need real guts ukuthi ungene egcekeni lomuntu mhlawumbe imali awukaze mhlawumbe wafica uthi uzontshontsha lezi zinto zakho uvela ufica imali uvela usalo uthi hayi ngiyiyeka yonke lento kusaqondene ngisayificile imali enkulu engisayificile ngisafica 12000 imali nje enkulu engisayificile ngoba ngikhumbula kahle ngangise Mena Gardens ngangene endlini outside building yabo endlini enkulu bakhona ngiyabezwa ikhathi ngena ngekhathi zasekuseni ngabo 8 kanje 8:08 uthi la kwenzekani bengiphantha ebusuku yabo engashweba yabo ukuthi ngiazi ukuthi mengibuyele emuva ngizodlani yabo lonto ngiyophe imali ngiyasho ukuthi awuthi ngirelax kancane ngiphushe ikhathi
ngishaye laba abay'ey'panini yabo. Hhayi nangempela ngihlale ngirelax ngihleli kwelinye iground ngihlale ngisho ngihleli kule ground ngibuka komunye umuzi lapha. Hhayi kunomuntu le ephuma uyangena la kwi-asset building ngiyabuka uyakwazi ukubona umuntu ozilungiselelayo ukude yabo. Ngiyabona ukuthi loya muntu loya ulungiselela ukuhamba uyahamba ngendlela enza ngayo. Hhayi sengithi awuthi ngigxile ngimbuka. Hhayi ngimbuka ngigcine ngibona yabo. Ngiyabona ukuthi usegezile manje uyaphuma wenza ukuthi hawu khona nowesifazane. Hhayi uyaphuma nalowesifazane ngiyabona ukuthi lapha balungiselela ukuhamba yabo. I-outside building and then indlela eyakhiwe ngayo umuzi the main house ula phezulu umgaqo ula phezulu and then wehle iy'tebhisi igceke lakhona limele libheke phansi wehle iy'tebhisi ngemumva i-outside building yabo iphansi and then kube ucingo lolu kube omunye umuzi ngale obhekele. So kuze ngifike lapha kule outside building kumele ngingene kulo muzi ongaphambi kwakhona ngikudle khona ngiyojomba uthango ngemumva ngiqhamukele kulo khona bengeke bangibone la kulo muzi kwi-main house. Nangempela ngathi mengihleli lapha ngiyababona bayaphuma bayongena emotweni. Hawu bangena emotweni hayi ibiphuma imoto ngisho awu ngiyabona sekukhiwe lapha kodwa phezulu ngiyambona usiso lentanta la uyaklina yabo lonto kusho ne-radio la iyasho i-radio. Hayi ngiyasuka ngiqonda khona ngiyangena la lo muzi ongaphambili ngiyojomba uthango ngemuva. Mengijomba uthango ngemuva ngiyanyonyoba ngiyalunguza hayi ngenza sure ukuthi ngempela akho umuntu yini. Hayi mengithi hayi akho umuntu nali iwindi lasetoilet khona livuliwe. Hey akudlale ukungena embobeni encane ungazi ukuthi phakathi uyoficana nani ngoba yabo cabanga usangena uyadibila ungena ucabanga sekuthiwa ke uyaphuma la usuphuma ngesamagundane uyophuma kanjani yabo uthi kahle kahle yonke lento idinga isibindi bethi ngeke uvele uyenze yabo. So kahle kahle hey bengithi mengiyenza into ngingena emzini nomuntu ngisuke sengiyinikele uthi hayi noma sekungenzekani yabo. And leyo nto ayidlali mfethu ukuthi uvele uyinikele yabo. Uvele uyinikele nje mfethu kuyinkinga kodwa ke into nathi esisuke siyisebenzisa leso sikhathi into esengeke ngibone sengeke ngithule ngiyibuke manje ngoba khona izinto engeke ngiyibuke manje yimina ngempela owenza ukuthi ngisho ukuthi hayi kwangemina ngangiphushwa into ekanje. So kulo muzi ngifika ngingena la ewindini ngingena ngitshela nje ukuthi hayi uyothatha nje ama-gadgets lawa mhlawumbe ngithole i-laptop ini engathi mengithi ngiyangena mfike ngibona i-TV goqa i-TV fast hawu i-laptop eduze yabo lonto ngathola amafoni awu-3 engingena nginako amafoni-ke ngiyawathola njalo-ke emajalidini yabo ngoba abantu bakhona unokuthi ashintshe ifoni sokuthi ifoni yakade esebenzisa ayinankinga yabo lonto usefuna nje ukushintsha ifoni uthatha la beyisebenzisa ayibeke ngibe nenhlanhla-ke uma ngingenile ngithola into ekanjalo. Hhayi la ngifike ngiyalokhuza ngiyagoqa la i-TV nini sengithi ngiyokhipha-ke i-TV mengithi ngiyakhipha i-TV iwindi lincane i-TV inkulu ngizoyikhipha kanjani. Ngiyaqala ngiwayikhanda manje kuthi manje kumele ngenze njani ngizame impela ukuvula umnyango ngiyasho kodwa Jesu wami ngenze njani. Sengithi ake awuthi ngibheke-ke manje into-ke la engizovula ngayo umnyango yabo lonto ngaphakathi la ngiphakathi endlini la ngiyezwa kuyakhulunywa lana kahle kahle la ngiyamuzwa uphezulu sisilo khala umshanelo ngiyezwa la ngaphansi la kusho ngiyawa la ngikwetela kwenye into ngifuna ukugibela ngibheke phezulu kwi-wardrobe lo oyi-built-in yabo. Kusho babe wakhe wangalokhuza wangangqinda phezulu wangaflasha kwi-ceiling yakhona unesikhala nje singaka. So ngibonile kukhona into evela ukuthi obalayishile lapha mhlawumbe into ezifana namathuluzi akafaka lapho yabo. Sengibheka noma yini nje engakhona ukuthi ngiqhekeze ngayo ngaphakathi. Ngithe ngisakwetela ngisathi ngithi hayi yimi loyo ngishibilika ngiwa lapho ngishibilike lapho
ngiyoshaya ngiyobhodloza yona ilokhuza wardrobe lo kahle ukuthi wakhiwe kanjani ubuilt-in kufike kube awuhlali mbamba ku-floor yabo usuke uwakhelwe phezulu ngaphansi ushila ispace awuhleli mba kwi-floor yabo usuke untanta emoyeni yabo ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi unemlenze kwesinye isikhathi uneplango nje elivalile kodwa nje usuke untanta phezulu so le time ngehla mina ngiyishoti ngifike ngibhodloza leli plango ekuyilona eliyi-floor yabo mengilibhodloza lidobo liyahlephuka qede lapho liyaphakama isayidi elilodwa meliphakama ngithi yu hey and then ndoda ubeyibeka kanjani imali ubeyibeka ngo-10 20 50 manje uma ubona imali kanjalo uyicabange iya ko-12,000 uthi isuke iningini yabo ngathi mengiyibuka le mali engabona engazuthi awu ungagwilika madoda ngisho ungagwilika nguwumkhizi shiya phansi indaba ye-TV manje ngisazoqeda nama-TV hoyibo shiya phansi lonto sikhipha yonke faka la plastic wami lana ngisaphuma into eziningi la thatha i-laptop sengithatha lo okuncane okungeke kule kungikhanyisa yabo thatha wona phumela ngaphandle ngiyalunguza okay hayi clean ngibe ngiphuma mengifika la ngizogibela mhlawumbe amakhumbi ahambela eMayville eKestocrest gibele ngiyafika mhlawumbe ekumbini angithi qeda kuphela i-rush hour yasekuseni yabo so after ngabo past 8 kuyoshaya 9 sebephelile abantu laba abaya emsebenzini nani sekuqwaqwa so ikhumbi isiyara ndana ikhumbi mhlambe futhi no-3 4 esahambe ifuna abantu izihambe futhi ingagcwele mhlambe no-8 ihambe mengifike ekhumbini mhlambe ngiyagibela mhlambe bawu-2 3 abantu ngizoba wespo angithi mengifika ngithi ngibale ngiyikhokhela mina ilodi ngitshela iprivate indoda siyaphuma manje hayi asiphuma nayi imali yakho yena uthi ngithi asiphume yangishisa phela manje nale mali hayi same time yaphuma imoto ngifika le eThekwini awukamnandi nakhona ngiyafika ebhayeni naliyaqaya kalilolanga angidayisi ngiyalibambisa ke ubona yabo nayi imali engishisayo manje jaha ukuyodla yona and then ke mina bengiyintombi esuke ebigangela ekhaya yabo ngoba kahle kahle ngisheshe ngakhula wona mfethu ngathini ngisheshe kwamele ngibe indoda singakashaya isikhathi yabo ngikuthini ngisheshe ngakipita hlala neThekwini nengane so bekungiphoqa ukuthi ngigangele ekhaya yabo so mengike ngaphasa something leyo mali ngiyayibudgetha ukuthi okay le eyami ukuthi ngenze ukuthi le eyami ukuthi ngenze ukuthi yabo so sibe side isikhathi la kunemali engifika nayo kuyiThekwini ingazi ukuthi nemali engiyithola kanjani na until today uma wengane yami nakazi ukuthi benginokwenza ukuthi ngenza ukuthi okunye yimina owazi wamtshela kona ukuthi hayi ngakhumbula kanje hayi kwakusuke kanje bengenza ukuthi kahle kahle impilo yami enye khona abengayazi yabo bengiphila impilo like ezu2 yabo uma ngisekhaya nginaye ngomunye umuntu uma ngiphumile ngingaphandle ngikomunye umuntu yabo onke amadoda anjalo kodwa so bekufika kwesinye isikhathi sothi izinkulumo mhlawumbe eqhamuka ngabangani yabo sothi hayi uyayiphebeza hayi ayikho lonto yabo lonto angiphikele yabo lonto nanike isigebengu asigangi ngakukho isigebengu kumele ube isigebengu esithandwayo emphakathini lezi ingane nje zikhomba abantu basemphakathini ngezibhazi
Sangani. Yabona leyo nto ubulima okuphinda phindiwe lobo othi lapho. Umuntu ufuna ukuhamba ebiza ngesigebengu, uzibiza ngesigebengu kumele wazi umehluko oqala phakathi kwaTsotsi nesigebengu. Yini uTsotsi, yini isigebengu? Ngeke ukuthi isigebengu bethu ujoja kamakhelwane, usigebengu kodwa. Ebusuku awulali uxoxa la ngakini hayi. Kwenziwa njalo. Mina nje bethu ngize impela ngayibona hayi yabo manje ngingase kuthiwa ngiyazirata ngobugebengu lokutshontsha hayi ngine degree manje indlela esengitshontsha ngayo manje izinto esengiyintshontsha sengibuka nami yabo kukhona kuthiwa kuthi indoda ayingqoma kodwa yabo bese ngiyingqoma manje ngisho hayi nabanye amajitha ngconywe competition ukuthi uSibanibani yazi uSibanibani ushaya wonke unyaka odlule akakaze ashaya uSibanibani yabo. Asimazi nje no Blue Eye noma ingozi ayithola emphantweni. uSibanibani ikhanda lutamatisi ingozi lapha nangapha. Ushawa njalo lapho umehluko uTsotsi loyo. Sona isigebengu yabo. Into akayifelela akaplan uvele ifike ekhanda enza. Yabo. Kanti into uyipreplana ngendlela kukancane ukuthi ushaywe. Yabo. Nanani ukushawa kwakho ukuhlezi kuzoqola ukuthi angazi futhi usunebhadi mfethu mozoshawa ngoba belulwelwe ngakini yabo ubona isigebengu silwelwa ngakubo. Yabo ngisho kuthiwa kufika abantu bangaphandle kwenye indawo asebeseshe baze bathola ukuthi lo muntu owantshontsha la umuntu ohlala kanje nendaweni kanje thola mhlawumbe futhi khona okudayisile yabo. So bafika mhlambe beyiforum bethi bazokuthatha lapho yini hayi abakhohle ngobani ulwelwa ngakini yabo. Uthe never ayikho leyo nto ningadlali ngosibanibani yabo. Never yini abakwazi lilusa angithi loyo owaziyo mhlawumbe ilabo ke lo olokubaphathela into right yabo lo nto nanani ngisho kwenziwe example kukhona ogxekwayo uwena sibonelo hawu wena yini lapho ukubajisela mhlambe kade lintshontsha kaMabani lashawa siyatshela wena yini alifani ngani noSibanibani yabo. Ukumbona uSibanibani ejahwa lana efuneka yini kodwa naye uyantshontsha naye yabo. Yini akantshontshe ngoba awuphungi ngani uhamba ontshontsha le kude yabo lo nto hayi la ngakini yabo. Wena kwakutheni untshontsha la ngakini yabo. So nalapho ngiyibuza uzotholani la ebantwini bangakini yini ozoyithola Demkhize ebafu sine hour match ngiyakunqamula sifuna ubuye for upart 4 uzositshela ke manje ukuthi ufinyelela kanjani ekuthengeni umuzi, ufinyelela kanjani ekuthengeni itekisi ikhumbi le kuyona owusuthatha ngayo istafu. So into engicabanga ukuthi yeke yathi ukukuphumuza kugangeni kancane kakhulu. Yeah, I think sifuna mawubuye uzosakhela umqondo ukuthi ena ugcina manje siyayizwa impela igame yakho and ibikhokha. Kufika phi ke manje lapha ukuthi khona hayi ukuze lento ngiyiyeke okungenana ngithenge mhlawumbe into ezongenzela imali, ukuthenga umuzi, urenovate zonke lezo zinto. So then ngicabanga ukuthi siyobe sesiqoqa kodwa kuzoya ngokuthi yona ihamba kanjani nabendlondle nophapha ekhanda kaMenzi. Lokukhuluma Professor ngingwakamkhize ngidaba phansi kanongoma esigodini sapho umthetho ngasohla ngothini kaMandla kala kaMandlakazi. Mawuqala kuba ingxenye yohlelo lethu cindezela subscribe button, cindezela la bell. Ukucindezela ibheli kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makukhona esinye isiqephu esisiposa izoqenqeza ucingo lakho uzothi mawungena phakathi uzobe ususitholela isiqephu sangalolu suku. Siphethe ke kulezi insuku ayongqondo nkulu okuyibona abazosiqwashisa kabanzi. Kubalekile bafowethu ukuthi lokho kukhona konke lokho okukhulunywayo asingcomi kepha siletha si-raiser i-awareness. Ungabe si-raiser ngey'dakamizwa, kungabe si-raiser ngokuganga nanokuthi nawe kumele uyigade kanjani kuNtsotsi ngoba nje yonke nje kuvulela lonke leli page leli elokuthi nawe manje usuzoqaphela mawenza izinto emzini wakho ukuze ungayitholi usuyisisulu sabantu
abangena bezoganga. Ngakho ke mina njengoprofessor Sengincenga